Narango sa mea lavoto, au turani teilebu, ngoma, au wai tuitiu ngai malake, rairaki. Ando tali tawali untuk warra na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasare mo tuibuya mai saru no toka ando tali tangana warra na radio Fijuan. Bula narango peni, watu tiga watu lomba, ando tali tangana warra na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se kongo na nonda baleleka. Sebe ni basanga bul kalima na kisi ni ngone erandike bi bagbuni wai. Ena bi ambake na buku ni mate na kensa. Ya bagambauti ni 5 na pasenda na kisi esanga ni ndau ribote taki. Wagaritaka na menista ni mbula Rosie Akbar. Nindua na buni sena buni mate lebu. Tiko na nonda bunua na ngonongo na mate ungo na kensa. Rauta ni bitu sanga bul na ngone na nonda bunua. Ena ngonongo ito bi retiko na mate ungo. Era baruta katiko na ngonongo na Wow Kids Fiji na ngaton romo ena sanga ni nortoko ni na ngone to bir tiko na kensa na nonda benua. Sabo andini ntakio Isaac Evana Junior ambaki tolu sanga bulu kaviwa na maiba matena tadina kasa totongi taki me ambaki tolu pula viwa eval ni bebesu goni oti endo na bimba katakata ni Junior kena tadina ena buku ni ndo na bowl down. Ena norto tiko mai kalambu en sino en mbaki sauti. Pagmatei tadino Junior ni oti nona swaki ko en ndo na isele en ikalima ni singa ni buloe bereli en mbaki sauti. Sanga ni kawita ko tadino Junior en ngona esama botu kina kabuna na nona mailenga. Ena taka endo na mbaki vio na bula e bali bebesu ni berni ngai soli buana ngalala. Me taka na boni kena itutongi tumba. Na kena bagale butaki na biboli ni nonda benua kena bimatin tu na Pasifika endua na benua reiti kena bagatamba kindua na nonda mata ni tu gona bekai bagaritaka na nonda lili ni mata ni tu borengi mbai ni marama ena bosekane Fiji Queensland Symposium Australia na noa tuko na mbai ni marama ni satu bagarau na nonda mata ni tu ena kena bagadori na biboli ke Queensland e Australia lewa na tiko na ngonongona nonda mata ni tu mboseka ngwana kena lora ni bibunua eso en rawa kabin nakakina na nonda benua. Kena ngito may tangko makana timini na bosanang bilalebu ni HFC Bank ratu Josea mbay ni marama shield ni oiti nonano bukanrukana timini ovalau. Ena kaitini kalima kay ono eni mata ni mbole ni kuwa. Lito manatiko ono bosa ena kay walu kay ono eni matay ni be mama. Yaro na bengen rabu na timi ni naita siri kena timini narunga. Eni matay ni mbole ni HFC Bank Fairbrother Trophy ene kabini mataka ena tonu na kaloko ena rara na lawanga park mai singatoka. Mai dabe kere nonda bugalgalaka na kena ikuri e raonyo na sema ene steseni na Radio Fiji 1 kei Nambula FM. Ni bagadeng vinaka. Koromur lebu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na yawo na isala bilaw Bula FM namba to na serre Dadang ko pinesiwa po ang ano inubo katay lebu do tal takawali na warong ng Bula FM go singatoka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre